сатуга чыгып аткандар. Алар чойнор. Атекен кожаны бар Атекен. Oynadın sen? Beş değil bu hocam ya. Assalamu alaikum at sүйүүчүлөр, жылкы көрмөндөрү. Макей бүгүн Жалал Абад областы Нокент комитетинин жергесинен ушул сиздер көрүп турган көптү сынду өзүбүздүн таза кыргыз жылкыдан сатууга чыгып атгандар. Азыр сиздер каналга катталып жакшылап колдоп, лайктан бастырылат тугандар. Биз аттын маалыматын эсинен жакшы кылып толук алып беребиз. Кече 60 балбандын улагында Кудай кааласа Gelen ortasında geç öyle жүрдü okşaydı ha? Ben 60'tın ulağın alpardım geçe almaz. Başında bile eksik gelen hasıra kusur. Aka sorun açtı açmadı. Takasıga 4-5 gele hazır. Atırganda ulağı düşüp aldı. Takaş mingende açtı le bir. Almazdan yenişi giyin takaş mindele de. Gençlikler. Sakallı tanıyanlar var ya gelen başkan ulağı düşüp aldı. Nasıl ömesken de ha? Aka qanday alып баштайбыз маалыматты. Кичине атты көрсөтөлүбү жанын маалыматты берип коён, атты көрсөтүп коебуз aka. Оң сол буруп. Анда эмес aka, боюн жашын кылып маалыматты берсек. Жазга 5 асый болду бу ел. Ат 2 жылдан үйдө жүргөн. 2 жыл үйдө жүрүп келди да? Үйдө жүргөн. Бу ел жазда да айгырга сырашты бербедим. Туруп табагам деп алып калдым эле. Şartla байланыштуу satış керек болот. Bu yıl öz yazı menen kurukta bağıp kışkıga rastayım da atçım. Keyin gerek bolsa satış gerek bolot. O bir daha tartırıp çıkardı menen jana abmen attın üstüne pul koşup bereyli. Maşinaga abmen boldu. Kapalı satmadım men. Hem azı satış gerek bolup çıkarıp atabız elge salıp. Эми баары керек болсо терек чыгылат дейт го ака. Şu uлагына жок. Мындай такшалып калган ат. Кудай кааласа барган жерине уят болбойт ака. Кечеки мына свежий видеолор бар улакта, Кудай кааласа кече улак алып барып салдырдым. Ат жакшы. Баштары жакшы ака. Жок, барыштары зор. Жакшы ака, аттын ары бери оң сол буруп кичине тегеретип, аттын кыймылдарын кичине көрсөтүп коелу. Анан жүгүрүштөрү жакшы экен, жеңил эле, аракеттери деле жакшы экен аттын. Биз туугандар аттын улагын Кудай кааласа кошобуз сөз. Ошо келен ичинде, келен ортосунда турган жерлерин сиздер ошол келен ортосунда турган жерин көрүп, атка дагы баа берсеңер болот. Ака, жашы боюнча айттыкпы? Yaşını ayttık, yaşı 5 asay. Yaşı 5 asay. Kuday kalasa 8 yaş kendi ha? 8 yaş Hem az murdağıday ol, jaylon ulakları bolbay kaldı okşayt, bultırları iyunga çeyin bolatkan. Azı bilbeymen, geçe 60'tın ulağı da çoğun boldu. Kıştağıday ol, at köp boldu. Çoğun bolup gitti o. Şu yazı menen bağıp, kuruk bağıp, kışta Öşe menet naqtaytdı adam. Kuday kalasa kuğazı kıl toktatıp koysa denek ha? Kışta dele жақсы jaradı özü. Okey, men atты жақындан қылып қашқабағын, көкірек башын тартып өтейін дағанын.
Yakından. Aka bunun bağısını kança koyuyoruz hem? Bağısın 400 mingga koyuyoruz. Bağısı 400 ming so'm. Sodalaşıp yolları var aka Xudo kalasa. Sodalaşıp gelişip alsаңар болады. Aka malumatты жеткиликтүү болду кандай дейсиз? Эгер ат жаккан болсо сизге чалып берет aka. Kamchilik bo'lib, janандай bo'lsa, telefon nomerni qo'yamiz ham. Ооба. Ma'lumotni Telefondan yetkazib beraman, xudo xolasa. Aha. O'zim bilgancha. Biroq otni men shu qishdan beri qarayapman, otning shu qulog'ina, jemishini yo'q. Aka atты жетилип караганга кыял жоруктары кандай? Men Жоштуктары. yo'qda shu uyda balam ele qaraydi. Aha. Janag'inday önörleri yo'q, tishlab, teyib, ot qarog'i da yo'q. Aha. 5-klassda o'qigan balam ele qaraydi. Shu sug'arib, cho'p solib, sana jazdagi arqandaga malda ko'kka jetilib olib chiqib arqanda tüdürüp ketib, anday önörleri yo'q. Жакшы базарыңыз берсин ака. Эгер биз себеп болуп аткендер бирөөгө насип болуп турган болсо, ат барган жерине бир берекелүү, жакшы аттардан болуп барсын. Мойну чозук, кошко убакыт болуп аткен жанагы.